ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Deputy Chief Executive Member Jongka Khasi Hills Autonomous District Council. Uba penshengain siem ula pentip baga jingkhot jingyalang jong Menteri Rangba ya barok laiteli gi District Council kalong ban penbha ya ga jingtrai kam hapo jongka. Kumban syukudau henin kasngi ka khat santarik ujemang arjar arpusau ki District Council gi bapoi ki kentop ya ka KHADC, JHADC bat GHADC ya ka bala penyai hi dau Menteri Rangba u Konrad ke Sangma. Hagani ke jinyalang lai kren bha halor ka thungkam thungjam bat labtha ba omdei ban shu thungkam kulmar klem da don da galanti ka badai yo ka jab omla siu tulap ya ginong trei kumbalaja ha JHADC bat ha GHADC. Ang isang usipun yung Chief Minister, yung Deputy Chief Minister, kibala convince yang jinyalang meninkaski, kaba barok lai lagi District Council, Garwil Autonomous District Council, Janta Hills Autonomous District Councils, Khasi Hills Autonomous District Council, ngayok ban ya kanlang. Barka phang ka bau Chief Minister khot menen bar Deputy Chief Minister kalong bet hagajing edai ban reform ya kirkom trikam hapo ka District Council kenang ba kanwan ra sibun ka jing mentoy hagayok ka kot bar kunjuru hagajing edai bar ka kam kungkam tungjam baka nomlong klem da kalenti ka betei kabang isutunat kalong ba na kalyang Chief Minister kabenta kabandengkong kabang keren kalai ka monetization yaki aset ki jongki council kajing mut jong Chief Minister baru Deputy Chief Minister kalong na kabenta ban penmi pisa naki aset ki jongke council kenang pakan yarap na kabenta kayo ka kwat kapating ka jongka District Council. Bang Institut pada kalian jongi kumka District Council nggak don lupa ke Traditional Medicinal Institute dan tiap lung sopat beneng idon ke Khasi Heritage Village lembag begini ro le sengila ban penmi bisa nam taka council. Bat na kalian government kalong very serious ba kabagila kin yarap nang ba leng bagi di project ba per juga council niyo ban penmi bisa. Kawiru ka jing ade berke jing bon than ki staff kuma khantam hai Janta Hills bat apo Gara Hills lese naglang yung government kadon ka jingmut ba ban rationalize ki staff lese ban depute ro ki for time being sehingga to kan ki project ki jong ka government kenang ba kan yarap sibun na kabenta ki staff na unjur untaka ki wiki project ki jong ka sarkar hajing ri par ki ni ki bills ki bagi pa support District Council simpor ki propose na te isutunat pada kalian Chief Minister lawan ra ko idea kata kalong kino ki bill hakapor bagi draft siwa bagi manra apo ka house ngin persyang ban ya discuss lang barka DCA bar kunjuro barka law department nang ba nang apa sa house ngin pa be sa government bakan pa sa governor kung bakalong menta ipa sa house da pa sa DCA sa bat sa law department ki fai kilap bun ki jingduna hapan ra biang apo house kasim por palat tidak ka bangin daga bangin don lupa ka komiti siwa bangin pas katakan yarap sibun na kabenta ban penyai baik yaki kam juga council haji ide bagi service dulu jongka council jongi juga Garuil juga JJ Hills ladon kam pan amen kenang ba kanyai ide bat ka kikam jingtre po council kan yai baik kat kumka service dulu kita lagi bang ya keren menengasi.